салом алейкум дӯстони азиз, имрӯз дар мавзӯи нав яъне простатит суҳбат мекунем, яъне беморие ки танҳо дар мардон дида мешавад ва агар ягон нафари шумо яъне фикр кунад ки саломатиатон дар ин масъала хуб аст ва ин навор барои шумо нест, шумо хатои калон мекунед. ин навор махсус барои шумо аст, чунки якумаш дар ин навор ман оиди пешгирӣ аз ин бемория албатта гап мезанам ва дуюмаш ин ки бояд шумо як чизи муҳимро донед ки дар баъзе ҳолатҳо шахс худаш намедонад ки ба ин беморӣ гирифтор аст ва вақте оиладор мешавад баъд маълум мешавад ки фарзанддор нашуданаш ба хости худо албатта сабабаш ин простатит мебошад. пеш аз он ки мавзӯъро шурӯъ мекунам, аз занҳо ва духтарон хоҳиш мекунам ки ин наворро тамошо накунед, чунки ба шумо ин мавзӯъ муҳим нест. Инчунин аз шумо бародароне ки наворро мебинед пешакӣ узр мепурсам ки шояд ки дар ягон ҷои навор расмҳои узви мардона биёяд. Ман кӯшиш мекунам албатта ки онро нишон надиҳам, вале агар дар ягон ҷо омад аз шумо бахшиш мепурсам бародарон. Инчунин аз шумо узр мепурсам ки дар ин навор аз калимаҳои русӣ бисёр истифода мебарам, вале агар ин корро накунам бисёри бародарони мо мутаассифона намефаҳманд. Ман кӯшиш мекунам ки сода карда фаҳмонам, барои он ки навори мо барои духтурон нест албатта ва барои мардуми оддӣ аст. мақсади ман фаҳмонда тавонистан аст. Як хоҳиши дигарам дорам, илтимос мекунам дар ҳамин комментариҳо ягон доруро, ягон нафарро, ягон чизро реклама накунед. Инҷо ҷои реклама нест бародарон. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯъро. хуб, якум шумо бояд бародарон донед ки ин узв яъне простата чӣ узв ҳаст, дар куҷо аст ва кадом вазифаро иҷро мекунад. Простата ин узве мебошад ки танҳо дар мардон дида мешавад ва дар ковокии коси хурд дар поёни пешобдон ҷойгир аст. ҳоло ман нишон медиҳам. Агар фарз кардем ки ҳамин пешобдони мо бошад, пешобдон бошад ва агар фарз кардем ки ин роҳи пешобгузар яъне найчаи пешобгузар бошад, ба забони тиббӣ онро уретра мегӯянд ва гӯем ки пешоб аз ин ҷо тариқи узви мардона мебарояд. фарз мекунем ки ҳамин гӯем ки простатаи мо аст. Ба дохили аз дохили простата ҳамин гуна гӯем ки роҳи пешобгузар яъне найчаи пешобгузар ба дохили ҳамин простата мегузарад. ҳамин гуна ин бениҳоят муҳим аст. Яъне простата аз зери дар поёни гӯем ки масона ё ин ки пешобдони мо ҷойгир мебошад. инро донистан бениҳоят муҳим аст, ба хотир ки баъдан ман аломатҳои простатитро мефаҳмонам, шумо беҳтар мефаҳмед ки сабабаш дар чи аст. хуб дӯстони азиз, шаклаш мисли чормағзе ки бо забони русӣ онро каштан мегӯянд, мисли ҳамун аст ва ҳаҷмаш бениҳоят хурд буда вазнаш ҳамагӣ гӯем ки тақрибан 20 грамм мебошад. Простата якчанд вазифаҳои муҳимро иҷро мекунад. хуб, якум вақте сперматозоидҳо дар мояҳо ҳосил мешаванд, дар вақти ҳамхоба шудан ва баромадани сперматозоидҳо ҳамин простата моеъ ё сок ҳосил мекунад ки ин сок гӯем ки бо ҳамон сперматозоидҳои манӣ якҷоя шуда ҳамон оби маниро яъне мулоим ё гӯем ки обӣ мекунанд ва инчунин дар ҳамин сок моносахаридҳо ба мисли фруктоза ва дигар моддаҳое ҳастанд ки гӯем ки ба сперматозоидҳо қувваи ҳаракатдиҳӣ медиҳанд. ин муҳим аст. Агар сперматозоидҳо ҳаракат накунанд, яъне ки зан наметавонад ки ҳомиладор шавад ва ин ҳолатро дар простатит дидан мумкин аст. хуб, дуюм вазифаи простата ин ҳамчун клапан дар вақти ҳамхоба шудан бо оилаи худ, яъне дар вақти баромадани манӣ намегузорад ки пешоб аз пешобдон барояд ва бо манӣ якҷоя шавад. чӣ хеле ки гуфтам, аллакай простата дар поёни пешобдон ҷойгир аст, яъне масона. инчунин простата простагландин ҳосил мекунад ки барои дар тонус будани худи простата лозим аст ва ба организм низ албатта ки лозим аст. Инчунин барои дуруст фаъолият кардани механизми фаъоли узви мардонагӣ яъне эрексия. ин функсияро барои фаҳмонданаш албатта вақти зиёд меравад. фикр мекунам айни замон ин на он қадар муҳим аст ва ин кофӣ аст. ман сода карда се вазифаи асосиашро фаҳмондам. албатта барои духтурон яъне барои мо ин маълумот кам аст, вале азбаски навори мо барои мардуми оддӣ аст, фикр мекунам ҳамин кифоя аст. хуб, акнун ман мефаҳмонам ки простатит чист. илтиҳоб, газак ё ба забони русӣ воспаление ҳамин узвро яъне простатаро простатит мегӯянд. Простатит мешавад острый ё ин ки ба забони тоҷикӣ шадид ва хронический яъне музмин ба забони тоҷикӣ. дар ин навор ман асосан дар бораи простатити шадид ё острый простатит суҳбат мекунам. дар бораи хронический простатит ё простатити музмин ҳатман насиб бошад навори дигар мекунам, чунки ҳар дуяшро дар як навор гӯем ки якҷоя кардан бениҳоят мушкил аст. он мавзӯъ бениҳоят калон аст ва хронический простатит зиёдтар бо мехӯрад дар байни мардум. хуб, простатити шадид ё острый простатит ин илтиҳоб асосан дар бисёр ҳолатҳо бактериявии узви простата мебошад. назар ба хронический простатит, острый простатит яъне простатити шадид
خیلی کمتر میخورد. خب اکنون کمی درباره سبب‌های اساسی پروستاتیت شدید یعنی اوستری پروستاتیت صحبت میکنیم. شما باید یک چیزی به نهایت مهم رو دونید که سبب اساسی پروستاتیت شدید این باکتری ها میباشند و بسیار باکتری هایی که گوییم که به این بیماری میآورند در بدن ما زندگی میکنند. مثلا بعضی از باکتری ها در روده ما، بعضی هاشون در پوست و دیگر جایها با ما گوییم که زندگی میکنند. در بعضی حالت ها همین باکتری ها طریق راهی پیشاب گذر از نوعی عضو مردانگی داخل میشود و به عضو پروستات میرسد و یعنی میدراید و آن رو بیمار میکند. اینچنین در بعضی حالت ها باکتری ها طریق خون و لیمف داخل پروستات میشوند و در بعضی حالت ها حتی میتواند طریق گوییم که پیشاب با داخل پروستات یعنی وارد شود و آن را گوییم که بیمار کند. اکنون بیاید دوستان عزیز من میفهمم که وقتی شخص به این بیماری گرفتار شود کدام علامت ها در او دیده میشود، کدام شکایت ها. التماس دقت دهید که عین زمان من درباره گوییم که پروستاتیت شدید اوستری پروستاتیت صحبت کرده استم، نه درباره خرونیچسکی پروستاتیت. اینا گوییم که علامت هایشون فرق میکند و در نوار آینده یعنی که وقتی من درباره خرونیچسکی پروستاتیت موضوع میکنم خود خواهد شما با خوبتر میفهمید. خب علامت هایش یکم این درد در наружная промежность یا به تاجیکی جتن میگویند. در همینجا درد اینچنین در عضوهای مردانه و اینچنین درد در надлобковая область یا گوییم پایانی شکم و حتی در بعضی حالت ها درد میتواند در میان نیز دیده شود. اینچنین به نهایت مهم است در بعضی حالت ها درد میتواند حتی در سوراخی مقعد دیده شود و مجبور میکند که شخص گوییم که به حاجتخانه رود ولی به نتیجه. خب دویم علامت این ویرانشوی پیشابکنی یعنی زود پیشاب گرفتن با مقداری کم و اینچنین سرعت پریدن پیشاب پست می شود و در بعضی حالت ها حتی پیشاب منع می شود برادران عزیز و شخص نمیتواند که پیشاب کند. اینچنین درد، سوزاک و سوخته کردن در وقت پیشاب کردن نیز دیده می شود. و گوییم که سوم علامت پروستاتیت شدید این سیمتوم های اینتاکسیکاسیای بدن یعنی زهرالودشوی بدن یعنی بلندشوی حرارت بدن، تب لرزه در بعضی حالت ها، درد سر، در مشک ها، استخوان ها و امثال همین دیده می شود. چهارم علامت برادران عزیز هنگام اخلاط کردن شخص می تواند که درد را احساس کند. پنجم علامت پروستاتیت شدید این میتواند از مردانگی مایع بیرنگ یا سفید یا گوییم که کمی زرد و سبز شتاب یعنی که برآید و اینچنین در آب منی خون رو نیز در بعضی حالت‌ها دیدن ممکن است. خب در وقتی پروستاتیت شدید شدن چی باید کرد؟ اکنون بیاید در این موضوع گپ میزنیم. خب برادران عزیز اکنون بیاید من میفهمم که وقتی شما با همین بیماری گرفتار شدید یعنی علامت هایی که من در بالا گفتم در خود احساس کردید شما باید چیکار کنید؟ یگانه مصلحت مهمی من برادران عزیز همین است که وقتی همین علامت ها رو در خود دیدید حتما سری وقت شما با دکتر اورولوگ مراجعت کنید. این به نهایت مهم است برادران عزیز. در این حالت با یگان شخص دیگر شما مراجعت نکنید، با یگان دکتر دیگر مراجعت نکنید، تنها با اورولوگ مراجعت کنید و هیچگاه شرم ندارید. به خاطر که بعضی برادران با من می‌نویسند که ما شرم می‌داریم و بعضی هاشون خرونیچسکی پروستاتیت گوییم که سالهای دراز دارند تا حال نزد اورولوگ رفتگی نیستند. از شما خواهش میکنم که شما نباید شرم کنید، باید سری وقت با نزدیک گوییم که اورولوگ روید. به خاطر که پروستاتیت شدید осложненияҳои бениҳоят вазнин дорад ва ҳатто гӯем ки ҳолате мешавад ки шуморо метавонанд ки ҷарроҳӣ кунанд. як чизи муҳимро бояд донед ки вақте шумо пеши уролог меравед ва чӣ сирре ки шумо ба ӯ кас мегӯед, ба ҳама духтурон вақте ягон сирро шумо мегӯед шумо метавонед хавотир нашавед, ба хотире ки духтур ҳуқуқ надорад ки гӯем ки ҳамон сирри шуморо дар ягон ҷои дигар гап занад. ин бениҳоят муҳим аст ва қонун яъне ки шуморо гӯем ки муҳофизат мекунад бародарони азиз. хуб дӯстони азиз, оиди агар ки анализҳо гӯем ташхисҳо гӯем танҳо уролог шуморо метавонад ки аз ташхисҳои гуногун гузаронад ва гӯем танҳо ӯ бояд ба шумо табобат нависад, дигар духтурон не. ва ин чиз бениҳоят муҳим аст бародарони азиз. мутаассифона ман дар навор дар комментарияҳо ҳуқуқ надорам ки ба шумо ягон дору ё ташхис нависам ё ягон гӯем ки урологро тавсия диҳам. ба ҳамин хотир бародарони азиз шумо худатон метавонед ки дар интернет дароед ва бинед ва урологҳои хуб бениҳоят зиёд ҳастанд ва худатон гӯем ки самостоятельно кофта ёбед. ягона чизе ки ба шумо бояд донед яъне ки простатити шадидро агар дуруст табобат кунед худо хоҳад шумо сари вақт сиҳат мешавед. хуб акнун биёед дӯстон, ман мефаҳмам ки мо бояд чӣ кор кунем ки эҳтиёт кунем ва ба ҳамин беморӣ гирифтор нашавем. ин бениҳоят муҳим аст. шумо ҳатман ва ҳатман бояд ба тарзи солим ҳаёт баред, яъне бояд ки машқ кунед, фаъол бошед, аз сармову хунукии худро эҳтиёт кунед. хӯрокҳоро низ бояд аҳамият диҳед, яъне тезӣ ва гӯем ки бирён камтар хӯред.
ҳатман бояд шумо албатта ки сигор накашед, арақ нанӯшед. Инчунин бениҳоят муҳим аст ки танҳо бо як нафар, яъне бо оилаи худ шумо бояд ҳамавақт ҳамхоба шавед. дар ин ҳолат бемориҳои гузарандае ки бо рӯи гӯем ки ба алоқаи ҷинсӣ мегузарад, аз занҳои бегона ба шумо намегузарад. Ва инчунин бениҳоят муҳим аст ки бародарони азиз, агар шумо имконият ёбед, ақаллан дар як сол як бор ба назди уролог ҳатман равед. хуб бародарони азиз, дар ҳамин ҷо навор ба анҷом мерасад ва навори оянда насиб бошад дар бораи хронический простатит ё гӯем ки простатити музмин хоҳад буд. Дар комментарияҳо метавонед нависед ки шумо дар бораи кадом беморӣ мехоҳед маълумот гиред ва ман кӯшиш мекунам ки дар мавзӯъҳои мехостагии шумо навор кунам. ҳатман ба шабака обуна шавед ва ягон савол дошта бошед метавонед ба инстаграми ман нависед ва ҳатман илтимос мекунам аз шумо ки бо сабр бошед. Дар инстаграм саволҳо бениҳоят зиёд меоянд ва ман кӯшиш мекунам ки танҳо шабона пас аз кор ба онҳо ҷавоб гардонам. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.